nekakav način u dobroj vjeri i čini mi se da smo u ovoj emisiji došli do toga da ipak u ovom istraživanju ima nekih stvari koje stoje i o kojima se može razgovarati, oko drugih se nismo složili. Zaključno, gospođo Srdoć, ja bih morala samo nadovezati se na ovu vašu izjavu. Ne, ali samo zaključno vas molim, dakle, što treba Hrvatska napraviti da bi zadovoljila neke bolje kriterije i je li nužno da ih zadovolji? Ovako, nužno je da ih zadovolji jer nije samo Heritage Foundation i Wall Street Journal koji govori o ovakvoj situaciji u Hrvatskoj. To su isto tako i Doing Business Report World Banka, isto tako i The Economist, Wall Street Journal, European Voice, European Foundation, mediji diljem svijeta znaju kakva je situacija u Hrvatskoj. Znači, mi se ne možemo sakriti. Svi znaju kako je ovdje. Što treba napraviti je ekonomski rast. To je osnovni cilj. Koliko bi trebala Hrvatska imati ekonomski rast godišnje? Slušajte, 7% u Slovačkoj, 7% za 20 godina u Čileu, 12% zadnje godine u Estoniji. Estonija je prije toga rasla 10% godišnje. To znači da će se njihova ekonomija udvostručiti za 6 godina. Estonska, gledajte, vi ne možete govoriti o Europskoj uniji jer nemamo naš životni standard na njihovom nivou. Mi moramo najprije dostići, a moramo i dostići. Predlaže, dakle, rast oko 7%. Ja bih morala reći samo ovo. Dubravko, oprostite, dozvolite da dovršim. Samo završite, možeš par rečenica. Naime, ekonomski rast omogućava, znači rast ekonomije, ljudi će imati više za svoje potrebe. To će napraviti na način da se država totalno makne iz ekonomije. Kroz privatizaciju nestati će automatsko korupcije, jer korupcija je politička korupcija i zbog toga što je interakcija. Zatim, mirovinska reforma do kraja, nikakvo financiranje države. Mi nemamo šta financirati državu. Mirovinska reforma otvara kapitalno tržište. Šta se dešava? Da mirovinski fondovi ulažu te veliki novac koji sada ide državi na tržište kapitala gdje zapravo daju mogućnost firmama da dignu novi kapital za proširenje poduzeća, za investicije, kako bi zaposlili nove ljude, raste zaposleno, raste dohodak, svima raste dohodak, svima je bolje, a na ovaj način u stvari se samo vrne, sada se tako radi preraspodjelom, jer to je sam Šuker rekao da je cilj porezne politike preraspodjela dohodka radi, ne znam, umjesto cilj porezne politike mora biti ekonomski rast. I smanjiti, dakle, ulogu države. Dobro, hvala gospodin Srdoć. Totalno van iz ekonomije. Gospodin Vidošević, što nam je činiti? Pa, prije svega vam moram kazati, nisam možda uspio onda, da je Ljubo Jurčić zapravo u onom vašem prilogu zapravo definirao sve. Nećemo biti Albanija. Upravo tako. Ja se ne bi radao da me ocijene jako dobro jer smo u poziciji kao Albanija. Druga stvar, Hrvatsko zakon o trgovačkim društvima, company law, u Hrvatskoj je duboko usađen u kontinentalnu Europu. I ja želim imati Hrvatsku koja će biti blizu Provansi, koja će biti blizu svim onim lijepim dijelovima Toskani, onome što dijelimo i baštinimo. Ja ne želim biti dio neoliberalnog koncepta koji dolazi preko Svjetske banke. To je pitanje mog političkog pogleda. Mislite li da dijeli većina Hrvata to stajalište? Ja to ne znam, ja kažem da je moj stav. Ne možete opstati tako. Mislim da Hrvati bi jako rado reagirali da im troškovi zemlje budu niži, manji, odnosno da im je standard bolji, svi želimo ekonomski stopu rasta, ali vjerujte mi, u percepciji Hrvata ipak je život, onaj život koji smo baštinili kroz našu povijest, a to je život našeg susjedstva. Radnički aspekt. On je ovdje potpuno jasan. Dakle, činjenica je da... Ugrožen je definitivno prema ovom istraživanju. I bio bi još i više. Kad bi se išlo po ovoj recepturi, na kraju bi radnici bili potpuno bespravljeni. Vjerojatno bismo završili na ovoj jednoj poreznoj stopi, pa bi ovi s visokim primanjima imali daleko veća. Ovi sa malim bi nešto malo porasli. Činjenica je da ove zemlje koje nam i gospođa Srdoć daje za usporedbu imaju još uvijek nižu plaću nego što ima Hrvatska danas. S druge strane, jednako tako, mi u sindikatima, mi u nezavisnim hrvatskim sindikatima, ali i drugi naše kolegice i kolege, ne žele vidjeti Hrvatsku pozicioniranu kao neko slijepo crijevo, gdje će biti obespravljeni, slabo plaćeni radnici, gdje će sve biti sprivatizirano i prodano, gdje će ulaziti strani kapital zato što mu je jeftino, a ne zato što će pri tome naći visoko vrijednu radnu snagu, dobro obučenu radnu snagu, koja je u stanju proizvoditi proizvode i robe visoke dodane vrijednosti. A za sad to isto nije tako, moramo priznati. Ali za to moramo ulagati u obrazovanje, u obrazovanje, u obrazovanje i time se pojaviti na ovom globalnom tržištu i konkurirati, time ćemo bolje živjeti, a ne na ovaj način da smo obespravljeni, lako otpuštani i bez plaće. I gospodin Šuker na kraju, naš ministar. Gospodin Šuker, dakle, bilo je dalje 51-45%
ovog bruto proizvoda. Što bi bio cilj, dakle, vas kao političara i vaše stranke, da se to jednog dana u Hrvatskoj dogodi? Kakav omjer državnog uplitanja u ekonomiju? Dakle, prije bih rekao nešto gospodinu Merliću što niko večeras nije spomenuo. Stalno se dotičemo ovih i onih analiza. Vrlo interesantno da niko nije spomenuo da je Svjetska banka prošle godine Hrvatsku uvrstila među top 10 što se tiče reformi. Dakle, među 10 zemalja na svijetu koja je provela najviše reformi. Dakle, cilj... Ali 124 od 177 ukupno. Dobro, gospođo Srdoć, ja vas molim. Gospođo Srdoć, 10 zemalja, među 10 zemalja koje su